ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. дугонаҳои азиз, ман умедвор ҳастам ки ин видеои то охираша тамошо мекунед. мондани лайк ва фикру ақидаи худро навистанро фаромӯш накунед. духтаро, ҳозир боз як намуди салати бо мазза баҳорӣ тайёр мекунем. дар ҳақиқат бо мазза аст духтаро, ҳатман тайёр кунед. чхеле ки дида истодед, барои ин ба мо лозим аст свежи бодаринг, гӯшти пухташуда ва як дона сладкий перец. сладкий перецам дар равған тафт додагӣ. боз инҷо кукуруз. агар хоҳед ки боз ҳам бо маззатар шавад, лимон ба хоҳиши шумо аст духтаро, лимон ҳамроҳ мекунем. дар инҷо ман камтар морковкая бо тарзи корейски гузондам. инҷо ҳамроҳ кардам укроп ва кашнич ҳамроҳ кардам духтаро. баъд камтар дар ин чеснок ҳамроҳ кардам. барои ин ба мо лозим мешад мананда инҷа морская соль. шумо метавонед обичнии соль истифода баред ва уксус. дар инҷо қалампури остр. шумо агар бисёр остр нағз бинед, шумо метавонед боз свежи остри перец ҳамроҳ кунед духтаро. ҳозир дар инҷо мо ҳамроҳ мекунем чеснок, огурци, гӯшт, боз инҷо переци дар равған тафт дода шуда, дар кукуруз ҳамроҳ мекунем. камтар уксус ҳамроҳ мекунем духтаро. ман бо лимон тайёр карданашро дӯст медорам. барои ҳамин ҳозир камтар соки лимон мекунем. хеле ки дида истоде духтаро, салат бениҳоят бомазза тайёр мешад. аппетитна салати баҳорӣ. салати мо тайёр шуд. вақти бачаҷоноям шуд амактаб омаданаш, ҳозир ман обед тайёр кардосиям. салат бомазза тайёр шуд. ба фикри ман боз агар ҳамина гӯшти мурғ кади тайёр кунед, боз бомаззатар мешад, чунки инҷа гӯшта ман зир бондам, камтар сахт омдагӣ. ана дӯстони азиз, салат хеле бомазза тайёр шуд. шумо метавонед дар хонатон ягон маърака дошта бошидам тайёр кунед. мешад салат дар ҳақиқат аппетитна тез тайёр мешад. дидед дар чанд дақиқа уже мо як салати ҳам дар видаш хушрӯю ҳам бомазза тайёр кардем. ман дӯстони азиз, шумо дар чӣ кору боро машғул ҳастон? ҳатман дар комментариҳо нависитон. фикру ақидаи худатонро монитон духтаро. ман ҳозир обед тайёр кардосиям. бачаҷонои ман ҳозир вақти амактаб омданаш шуд. имрӯз обед ба хӯроки лапша тайёр кардам.
ولی بچه هم دکشنی خود گرم که با من کشته میمونن حاضی تا آمدنشون خنک میشه. بچه جلوی من اومد دینجامده گوله خوکش نو کدن سر کدم دینه اسپید نکدم خیلی که دیدید بسیاری بد شده اندگی هم افزایش کدم به یک درگیش به موشای میکنم حاضر اینه خالی کده خوکش نو کده از نو کده میکنیم و این نبینید خیلی با اینا شما کنده استفاده بردگی نکی خیلی بالاش موندگی اینه خیلی میشکنیم. دوستانی عزیز من گلای خوکش نو کرده شدن از کم کم آب میتیم اکن نغز باز ارزش میکند اینها جدایم مول بسیار برآمده بودن که و یک درگاهشان افزایش دادن به نمیموندن از همین سبب وزیر من همش یک شاخه کرده ماندیم نصیب انشاءالله بخش رو سبزش میکند این جنده اینهاش برای مسکه تیار کردن ساکش جدا میکنم حاضر خیلی این شب دستم نمیرسد تیار کردن با یکون تا بانکه و آب انداخته میمونم نه اگر پگه ها وقتم شود تیار میکنم برام من این جنده چه بینید نیهاشه مسکه کردن به ساکش جدا میکنم روز من اینجا خیلی این هاشه میپتام که این هاش در کار نیم خوکش بسیاری بعد خشک شده رفتگی از همین سبب هم افزایش نکردگی نه